Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Junisha iti Metro Manila. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Junisha. Nabayag akong nagtrabaho ka sales lady dito yung Metro Manila. Ket baban iti YouTube, mangmangag ko dagiti drama yo. Iso anaawis akmet amang ipatulod, iti pakasaritaak. Agawid ak kumaidin, ngem gapo iti pandemya, sa anak kaawid. Pagaw-awidan dak dagiti kakabsat ko. Daytoy itati parikot ko, Mr. Lonely. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Junisha. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tesay, awagan man ni ading mo. Kumusta no apay asaan nga agaw-awid? Anya ti orasan aya. Siyempre, agtrabaho pa'y laang dayjay. Kat no alauna pa'y laang. Saan nan tumot lang asong batan ti awag ko kinkwana. Kumustaan yung mat-ajay adiyo? Ay na, tatang. Inal daw nga agtetext kinkwana. Aw-awagak mat. Ngam saan na matasong sungbatan? Ay, apay ka no asaan nga agaw-awid? Kat mabalin matan ti agbiyahe ita. Sana siguro ang mapanawan ti trabaho na Amangan no matayak ajak makita. Hanyakat ni tatangan aya. Agsao manin ako na akon. Nabayagan ajak nakita ni Junisha nga adiyo. Sa anak asumrak inton bigat. Nag-live ka? Wen, may salaang aldaw. Ada date man niya. Di mo pigsaan. Man ano ko ma? Mangag ni ma'am. Amo matan. Istrikto day jay. Asino ay tika-date mo? Damagang pailaan. Amo kon. Jay customer tayo idian niya. Wen, ni Rodney. Rodney Kaslagkin kinaawatan kayon iti day jay Rodney Wala, tapno saan laasi ka ti adda love life na. Ha? I love you, Junisha. Di nakto nga talukwan, Rodney. Iti uray ka ano man iti biyag ko. Sanak pa anang loko iti babae. Pudno? Ado dagiti inayat ko. Ngam sikalaan ti nakariknak iti kastoy. Rodney. Ibagam ko mga ayayatan nakmat. Pangasim, tadi mo saktan da ito riknak. Di na ko mapahayan. Ikanak kumapay iti gundaway ko amang panunot iti day na abanag. O sige. Saan ka nga puran? Ngam laglagi pam, Junisha. Ay ayatan ka unay. Nakontak yu ka din ni Junisha, Tessie. Ay, awan nga rudlod ko. Sige, mangtedak iti paglod mo. Numakuntak ko. Di yung matla makasarita. Ay, jak nga rod unay makangag no iti cellphone. Iso nga rod. Awagam ata si ti makisarita. Hamangan mat no kaasin jay adi mi jay, taawanan ti kanan na. Ni tatangan aya. Kasanong awan kanin na katagtrabaho mat. Hamangan no agsaksakit, gapu iti kanayo na pa nagpuyat na. Ay natatang, amo na ti aramiden na. Ay. No adaman problema na, iso ti umawag ditoy, tapno ipakaam mo na kada tayo. Ay ayatan ka, Junisha. Ibagak kumaanag kornika, tani, uray ka lang nagparintumang dita sangwanak. Akas laag propose ka iti kasal. Itad ko lang matkan ka na ito flowers kan chocolates. Oh. Ala, tumakdar ka ditan. Taawata kunday ta ititid mo.
Sungbatan nakpaymat Anya? Sige ka. Saan ka tumakder dito no saan nakasungbatan? Sige man laangan. Sungbatan ka. Ha? Kaya't mo asawan. Ay ayatin nakmet. Oh, agyaman nak Dionisia. Agyaman nak. Amo, friend. Ay na, nag-sweet ni Rodney si ka. Kat, nagproposan. Yak pa'y sinungbatan. Siyempre, agpakiputak pa'y mata. Sa bagay, Pilipina tayong samot. Ay, mabiit lang, friend. Tani, umawawag ni manang ko. O sige, awagan nak tumanon tag-istoryata One. O sige, bye. Bye! Hello, manang. Kumusta ka ditan? Mayat, manang. Di kay ka di madanagan. Imawagak. Taka na yun nakadamagan ni tatang. No kaano ka kanong agawid. Ay na, adda trabaho. Kasano ko maama kaawid ah. O, di irason mo a pandemya ita. Iso anariga ti biyahe. O sige, ngam di kay madanagan, pauitang kayo latan iti kwartayo. Didak pa kadanagan ditoy. At dan sa amot din boyfriend ni Dionisia. Agar-aram pa ilaan kankwana ni Rodney. Agur ura di lalaki ijarwar. Wan nga Rod, umay naman ang asundoon ni Dionisia. At damot gayam kutsina. Damot nga min trabaho na. Ang baro pa'y nga taday ta lalaki. Makaamumutan ni Dionisia, no di nakilatisan analaing ti pakiayan-ayatan na. Tatang, napan ko inala da ito'y kwarta nga impawit ni Dionisia. Nagipauit manahin? Igatang mo kano iti maintenance mo kan gatas mo. Agawid ko man. Sayang ti oras na. Uray manulaeng nga aldaw na ditoy. Nangikabilam iti reseta ti agas mo. Kanjay senior citizen item, kanjay booklet mo. Tapno ada discount ti gatangak nga agas mo. Sweetheart, dito'y taboklan tinaragsak a pamilyata. Manungay ti renta da iti nga apartment. Di mon pa kadanagan ti renta, tasyak mati agbayad. At damat trabaho. Saan ka baybayan? Agbalinak a responsable nga asawa kan ama. Awan pa'y ti baby ta, daytan ti bagbagam. Kat, at danto Rodney. Kayat kong agdanatan, kas agasawa, ay ayatan kaunay, Dionisia. Saan mo din na mga aldaw dito'y kantin ni Dionisia? Kasano, umay suksukonan ni Rodney na. Wen nga raw. Sapay no agdamaga, di na kayat asungbatan. At da isik-sikreto na no kasta. Siguro. Baya mo na biyag na day ta. Saan mo na pakibiyangan? Ibusan ka din day ta kanam. Tanay, dandanin malpas ti break time tayo. O, apay. Ay na, maditirik na. Anya? Kasla. Kaslaan niya. Kasla. Uy, anya ti mapaspasamak kan ka? Hala, anya atan ti mapaspasamak dito na babae. Oy, Dionisia, mabalin ka nga agawi din nung madi talaga tirik nam. Wan man. Agawid ako na. Nan, dapadapon ka man. Saan ka mo tanabara? Ibagak nga umay naksukunan ni Rodney. Tawagak. Aguray ka man, Dionisia. Adaman damagakan ka. Ay niya dayta. Agdandan na kayo ka din ka ni Rodney? Wan. No kasta. Amangan no agdadagsan kan. Wan sa. Ngamin. Kaslad na kayat ko akanan. Hala! Aginaw kan, friend! Lalaki man wano babae iti umunang anak ta, okay lang kanya. Rodney, madanagan. Oh, apay kumamadanagan ka. Ingkarikmat kan ka asan ka baybayan. Kasanon no maamon ti pamilyak day ka banag. Sangon tayo da?
Pakasaran na. Wen, no aganak ka, agkasartan ton. Agawid tanto nga rod ije probinsya mi Ay katwan ha, kayat kumat ama-am mo ti pamilyam. Wow, nag-cute mo ton ti baby mo, Junisha. Karup-rupam. Wan, ngam ti po daw na. Inala na kintatang na. Wan gayam, ayan ni Rodney. Nagawid ijay ayanda. Ha? Awan dito idinaganak ka? Awan nga rod. Sino tinangbantay kan ka? Jay landlady. Iso tinangipan kanyak dito ospital. Kan iso tinang kadwa kanyak. Apay ngamin adi mo pagawidon day di Rodney. Aw-awagak nga rod. Ngam, jak mo't makontak. Anya mo't day tan at tatang. Kasla saan anaragsak anaganak kan. Natagtagainap ko ni Junisa idirabe eh. Agsangsangit ka no. Ay, jak makontak ti cellphone na, tatang. Anyangatan nga iti mapaspasamak ken kuana. Ay, oo na yan ni Junisha. Kanayon na kayo pagdandanagan. Amangan met no agsakitan. Ingkasurutan ni Ije Manila. Jak to pa'y amo ti address na ijay. Tadi na mo't imbagbaga. Adakon. Ha? Iso ka din dayta ti baby ta? Nagkapwam. Apay nga itakalaan. Danggan ako matagpalawagak. Idinaganakak. Awan ka itisibay ko. Di ka kumagungat. Tani, agsangitan ni baby. Di mo sagsagitan ti anak ko. Junisha. Panawan naklatan ang kaslawan na nyaman na. Agawid kalatan o kay kayat mo. Jay karim ngagbalin ka na saya at nga asawa kan ama. Ayan na. Apay nagdumog ka. Apay asan ka sumungbat. Kasarsarita ka Rodney. Sumungbat ka. Agkalma ka kuma. Tapno makapagsarita ta itinasayaat. Ti pagarap ko kat nagsina kami kini misis ko. Nabayag iti abroad. Imbati na kami iti anak mi. Nabayag ngawan komunikasyon mi. Kayat mo asawan. At dan asawang. Iday nagamam mo ta. Ipagarap ko asanan nga agsubli ti asawa. Awanan kay tibain. Agpapada kayo alalaki. Agkalma ka kuma. Nagawid ni misis ko. Kayat nang agsinublian kami. Agpili ka Rodney. Siyakwan no ti asawam. No iso ti pilyam. Pumanaw kan. Kat saan kan ngagpakpakita kanyak. Lading itak. Junisha. Ngam. Ay ayatak pailaan ni misis ko. Oh, apay asimrag kan adagos. Nalpas ka din ti maternity leave mo? Nalpasan. Kat, kumusta ni baby? Nang tangda na kita agaw awir. Takasapo na na sumrakak tapno at pagbiag mi. Anya? Apay ni Rodney? Nagsina kami. Ha? No kaano pa'y anaadaan kayo iti anak? Adada pinili na di asawa na. Ha? Adda asawa na? Wan. Adamat gaya masawa na. Unay mo to. Kunak no single. Day tamat timpagarup ko iti. Imbag no sustentuan na di ubing. Daka mo. Makambuditan. Unay kat day tapan na kailawlawan mo, friend. Hello, manang.
Nakalagip ka man nga imawag. Pasensya kan manang. Idi pa ila kayat kang awagan. Ngamjak makontak ti number mo. Apay? Manang. Agsaksakit ni tatang. Kayat na nga agawid kan. Anya. Saan nga umdas nga agipawit ka iti kwarta? Wan, pudno, kasapulan mi ti kwartam. Nga mas kasapulan na kanitatang, kayat nakaamakita. Manang. Apay ayang ngamin na saan mo akayat ti agawid. Manang. Ang mga no saan mo na masangputan ni tatang asibibiyag, nung itantan mo latta ti panagawid mo. Manang. Mabainak nga agawid. Tadyak kayat amaamuan dagiti kakabagyak, amay saak a disgrasyada, Mr. Lonely. Nang runa adyak kayat amaamuan ni tatang ko tinapasamak kanyak. Jak kayat ti maichismis ije probinsyami. Daytoy man ti pakarikutak. To'y pagayam mo, Junisha. Junisha pagayam ko, adu at talaga dagiti tattao, amang husga, wano mang sarsarita, iti padada a tao. Angam anya nga rod, kasta talaga. Tinaskan kat agawid ka. Ta saan nga agnanayon a mailamang mo tinapasamaken ka. Natural nga agunget dagiti kakabagyam, gapo iti panagkamalim, ngem saan nga agnanayon ti pungtot daken ka. Ket ti anak mo, isukuma ti agbalin nga inspirasyon mo iti biyag. Ket isukuma ti pangpangrunam ita iti biyag mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Junisha iti Metro Manila. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.